گۆڕی نەریناوە ئەف یاسا چارچوبەیی دە کەنگی بکە بە مەریەتی. Gelek spas ji hemû temaşevanan re silav û rêz serketin dixwazim ji we re. gelek spas. Îro selvergara koça Davê ya Aram Tigran e. Em bi rêzdarî wayê bibîrtînin. Ew ji bo gelê ne tenê bo gelê Ermen, ji bo gelê Kurd, Kurdistanê jî rûmeta me ye. Em wî car de bi rêzdarî bibîrtînin, em bîr nakin. Belê pêşnûmeya qanûna li ser hevgirtina netewî û xurtkirina entegrasyona civakî. Belê di komsînê de hate pejirandin. O zêde tişî nat guhartin. Destê me de tenê çi heye îro wek belgenemeyeke êdî fermiye ye ê were meclisê xweyekê ê bê erêkirin. Di wê belgenemeyê de çi heye em serî de bayê gerek baş bizanin ki mesela çareserkirina mesela Kurd tune ye. Hevoka Kurd tê de tune ye. Berde çareserkirina mesela Kurd devleti cardı mesela Kurd şunda da bıcı kabul nake heye tune mesela çek heye tune mesela terör nabnokta terör ev şaşka mezine devlet de berpisyar devlet de berpisyar embin pek kendine esas berpisyar devlet mesela Kürt kabul nake yek. Aslında nava Türkiye bejin nihayedi dora PKK. Bakı hatta o çeki xop tamamı nedana ev kanun cinayet cebcekir. Naha yasa diyecek ki kanun diyecek ki eğer bey pejirandın demek kanun hata pejirandın kenga tekeve rojavi fetekeve fermiyeti gerde be lijneya embejin evleriya neteviya Türkiye yani Milli Güvenlik Kurulu şopine PKK çek de kokta berdan ya berneda eğer berdan be teyit kirin ev çax, evden ve kembezin sero kumarı imza bike o kanunu tekeve rojeve. Yani seri de mecliste de derkeve bir erekirin sıve ya düsve o daviye be kabul kirin le demildest nekeve rojeve yani bir kar ne hatta ki de sahada çekberdana PKK ve kembin devleta Türkiye, İsparata Türkiye eva evikre teyit kiriye o rapor kiriye je evira. Seru komaro mega khera. Baş.